Yenuaba eye Ohemaa Woyeje. Ohemaa Woyeje ono so eye radio presenter obi anim no. Obi anim na ewo se ne osi fan ho. Ono de oye Rasta girl or the city abubobo ni timu ni adete so hia na ni ti otumi botumi free ha kosi kumase eti no hia Ohemaa Woyeje ahwe be wo wani enu ti obi anim Ohemaa Woyeje na we na Ohemaa Woyeje eko fifi prat show so o Kingdom FM na oni fifi prat edidi nkomo na omudi nkomo about oni relationship eda oni delay ntem na Ohemaa Woyeje so oni de enu akra na delay de wo nim ne pa delay oni ne share ye radio adwuma se oni ko share radio station ba ko a oni delay kra to me ko di fufuo wo heavy do na nde delay share no kra oye no ho se onimu no se delay share Ohemaa Woyeje ara no watwam so why no ho se si a delay ba bia wadu no Ohemaa Woyeje ndru ho se denyo ohun ni opa agenti Ohemaa Woyeje edin se we ko fifi plaza so ya no mo di ho nkomo na we na eye ya kokokoko a ne tu bebrebe ya no mo ye efiashas nega obehye efiashas nega anem delay program ya wo twa isu ne tu bebrebe a efiashas nega no ne ye ne de no no na ne edin ti sa eyi antimi afanti ono fadin fufra friend kokko ene ma Linda aba be reply eye Ohemaa Woyeje na de osi adamfofa by force say chinchina delay on fa wo Ohemaa Woyeje adamfo ana woni ne MP ni minister wo de delay akwa ntiri enya odan enam obi su no obi ehu obi misro yenkotie ma Linda ne kokko emra sisi a Ohemaa Woyeje enti wa weskafo sei ene wo intimi introduce ho anwale MP fo ebi wo weskafo sei na wo tu kasani Uzame na me introduce MP for my delay. La sister rodu ko jina court sebra be yiwa no. MP ku ne minister so kwa wo de ne ma no a oyeye bra be yiwa no abetimi akoyiwa no. Obetimi abo MP bidin. Aya kasa ne ye mo ododo. Kasa ne ye mo we ya ho ya o. Enti sister no ne was some from top radio. And of road delay show so bae. Obaya no baba ye o. O kasa do. We ni na your time amoya isano komo twetwo na mproye ne dam sa netie won say wakasa ma okomu nyina yi ntintin se wo mafun eye kasa no ye mo e dia na nansase watu ani asisi stane so asa ana obi de bibi blackmail won obi de bibi blackmail se abedi this sanatem ene wo boa story we ye ready graphic we yankin kan Ohemaa adra rasta kono graphic we yankin kan sister no so utwum mu ani nyankopon ye pekra onye ne yonko oninwo onye na damfo onu so ntuzu as a friend da adam fair by force adam fair by force ye ka de wale be tramp awale wan kasa wu Ohemaa Woyeje ye ma on mic sebra be kan wale ma sem se wale perfect kra wo be su ntimi nkasa because obi anim so obi awale nye perfect sem be kan kra so mo bre wa wale papa kana mu ntimi nka awale ka ba style kra nka twam ka ba style nka twam na wuni maskafo sei uma mi nua mama ho wa introduce na ka se asama o ka wabu emme wo wabu so nkrate omo na wonya aka emme wo wabu so nkrate a omo no be ya aka because one bomb chances be bregu e na ade akoma delay sister no so onim wonya na danfo ompe wa danfo na we problem na se mi ko share lady bi wo Accra mo a popular person. O ma me side down na me twen on me ho. Na no makobra ni interview kan on was baby oni me menya na danfo. Obi fra sabda delay so na akoka wan okoye wu interview wi a eno nchese sister no nyon ko no da bi. Aden aya munti industry na se kakra. By first friend. Awon ya de ewi moja sister MP for no mani abro. Delay no Ohemaa Woyeje interview ya sabi Ghanaians yama na ye bibi like when I say delay want to claim say woni Ohemaa Woyeje obabia delay be so akire Ohemaa Woyeje say onim no okra ye hwan sister anya sa na asam niti o delay na fra Ohemaa Woyeje so be so ye interview
So you think if you say delay when you Ohemaa ye ja ko be interview na ko interview no. But not delay person o ja samne ma Ohemaa Woyeje. No Ohemaa Woyeje ekasa. Se na ko person no Ohemaa Woyeje bo amani anko ne kwotena baby ko didi no mbo amani. Delay ni Ohemaa Woyeje. But no person o ja interview no ma Ohemaa Woyeje na Ohemaa nje no ayede introduce himself. And you say delay deny say oni Ohemaa Woyeje. And you say delay will deny Ohemaa Woyeje say who are you? I don't know you. I think so. No. Everything delay was asking Ohemaa Woyeje. No delay was know it already. But one person or Ohemaa Woyeje say what about me show? So I want you to feel comfortable. What you say? Ohemaa Woyeje why interview na wie ko credit to send a delay person wo ma lose so little so onimo. The girl didn't say that. When we are crobusas na me kra me correct ni. What you say? I am amonye sa o. Mamu fe nipa to tan kuru ma be nipa ne nyem hye. What you say? Delay person wo ma Ohemaa Woyeje na kasa e kana sem. Na amafo ho ba bi oni Ohemaa Woyeje efiri ba. Na amafo baby onu delay no so no Ohemaa Woyeje delay mra wo de ba menya ayo come say delay say 2005 no ready. What you say? So it was wrong na didn't say ache. Etinye say delay ni mo Ohemaa Woyeje o. Oni mo Ohemaa Woyeje. But no just some na ma Ohemaa Woyeje. No Ohemaa Woyeje na kasa introduce himself. What you say? Eti ama mo fani pan to ta kuru am sa o. Na delay ni mo Ohemaa Woyeje ntidi. Delay woni mo Ohemaa Woyeje ntidi. Onim na na ayere. Eni panyina na kwa ye adwuma odi adwuma mu ane bedi agora na. Eni panyina na no mo akohia wa adwuma mu a me pa che wo no bedi agora na. Odi pe bo akoto na adwuma mu so nam ho onye wadamfo. What you say? But this interview no person she edokura show say delay is matured. Delay na ni da ho. Girl na ni abie. Sabi on pre ne ho nkansem. To just some na Ohemaa Woyeje no Ohemaa Woyeje na kasa introduce ne ho sa delay say okay na me no me anu ehu ba bia delay no Ohemaa nje efri say they are not today, they are there before day. What you say na delay person wo ye na nye se bia no crucify no say we too much che Ohemaa Woyeje. What you say enye so wo person wo kire so Ohemaa Woyeje nim say delay ni bad intention bia wo interview omo ye mu. Delay want to the girl, the woman to feel comfortable and all right. What you say? It's more kase na delay deny no na deny is I say. We deny na ere. We deny na when deny no crack and no crack any process wo internet is so.